Education haibasi aikoi miyoi bada yauraklaba potsakni adubu activate tauba mamit mamai panghanba amadi mathau taba maramna oja singi achoba daita ama education da mathau tai haina Works Youth Affairs and Sports Minister Govindas Konthozamna fongdokre wafam asi ngasi khangabokta leiba KM Blooming Higher Secondary School gi campus ta pangthokiba school asigi 35 suba foundation day gi thoramda athoiba mithung gi warol piraduna Minister Govindas Konthozamna haikibani Govindas Konthozamna makhatana hai school amasung oza haibasi miyoibada yamna maru oi oza haibasina mahairoi singidamakta khwaidagi ahanba maru oiba potsakni masita sunatana character amasung behavior haibasi mahairoi singdadi yamna maru oiribani masi pumnamak asi haurakliba mahairoi singna ngakna chatpa mathau tai haiki Jona koi sema ko matamda gyan punamak koi da hapaga sembirai hai bagyan punamak sina mapung phaba mioi ama koi na lawi ramakta adu education hai base koi di awarba adu makoi bo activate do amadi darkar dai makoi sing ase koi na hobok ko dai makoi sing function punamak loi yawi adu koi koi activation of darkar dai ma bu mamit mamai pangan do koi na darkar dai adu kana na pangan do yosi school amasung teachers se kaya important oi ye ba koi human beings se activate do na bhola matamda oja se important se kaya mai ye sinela lai na hajani masi education ni matang gadi lead ma khoi loi bana ya ro oja pula ma loi na khamgi bana gadi lai isa se na sai ai ki maru ai kali ai na upa deve na hai bado puna maksud kai important oi bade kari no ai character and behavior asi important ya oi ba adra masi akoi ngam na sabba mathau dai hai na ai mayam da thamja Thauram mapugi warol piraduna Education Minister Thaunauzam Basantana haikibada Manipur State ki loisang singi manungda khwaidagi chawba loisang ama oiriba education loisang asi afaba maikeida puraknaba hotnabada aikhoina school singi infrastructures amasung oza watpa maram anisida awaba kaya ama mayoknari haiki handak chahi sidadi ahanba oina Manipur lengakna state asigi mahairoi chama khangatuna makhoibu punna thamduna lengakna makhoigi tunggi career semgatuna chahi kharagi matungda makhoigi maraktagi Nobel Prize phangnaba hotnagani loinana lamdam asigi tunggi yumbi oihugadawriba mahairoi sing sembada private school singesu achouba thodang lauri maram aduna mahairoi singna thaksi khasi leina kanna hotnagadabani hainasu Minister Basantana makhatana fongdoki BJP lengak asina quality education poraknaba hana tauramba tauramdaba thidana chingtam khaidana school fagat hansi mission fauba hogdoktuna school singi infrastructure sing semgatpa award po oja sing men khatnaba kanna hotnari state asida punna oja lising tara taret leigadabada hauzik oja lising tara khakta leiri chahida oja chatra rom thabaktagi pothakhibana chahi taragi mamangdagi parakpada ngasi faubada punna oja lising taret romgi award pa mayoknari Oja sing thabak tagi potha khrabasu ngasi fawba makhoigi mahut silhaunaba anoba oja lobagi thabakti amata paikhat lamdri haiki Aikoigi Manipur da leiba education field sida department sida challenge achauba ani khata da hanai me amna thamjage ahan bana aikoigi infrastructure hai batare infrastructure particularly government schools ke liye aikoigi private schools in the ayamana actually sponsor adagi donor leibanina infrastructure si ayamana phana ui aino uzabada aino sum injabada tawadabu government school ki infrastructure si di adigi mati gori wana leira secondly shortage of teachers leira aduna hari bamayam se aikogi roje Bharatiya Janata Party ne lusinga aikogi government led by our Honorable Chief Minister Sri N. Biren Singh ji, second term, the lead of Honorable Chief Minister now, our education field, health field, young Kupsan, Chickson now, Yingsandiri had to say, Ma'am, they come again, man, the Pamiba, students in there. I couldn't future never, state, city, countries, world, in terms of population, 25% ODI student population है, but
फ्यूचर की अखोई 100% है छात्र छात्री सिंह लेरेबा अदुना टैलेंट अदुगा हार्ड वर्क अखोई तो वाट लेते मणिपुर की स्टूडेंट्स यूथ सिंह है most talented in the world ni hasaba program ama koi implement to gotori for the first time in the whole of India gifted child program ama koi implement to gotori ba hari ba gifted child program se center ke fund sanction to de lakra hari is the Manipur ki oina without fear without favor without any influence akoi anan chama Manipur ki psychiatrist agi younger brother Lenin, R.K. Lenin Yogani committee da, psychologist Yogani, university expert Yogani, IQ level test the word में हम यावड़ा अभी मणिपुर जो है ना अगर चार खबर लगा gifted child में हम तो hostel हम तो थमगा मणिपुर की वही ना after 10 years, after 15 years, after 20 years Nobel Prize winner पुथों ना बा होना लगा नहीं है तो मैं आपने लगता हूँ थौरम अदुदा मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन सु ओइरिबा वाबगाई एससी की एमएलए उसम दिबेन काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर कोसेम की सेक्रेटरी सीएच बिरेन साइकियाट्री रेम्स की हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर प्रोफेसर आरके लेनिन अमसुंग केएम ब्लूमिंग हायर सेकेंडरी स्कूल की फाउंडर चेयरमैन कुंद्राकम मेंजर मंगांगना चिंगबा मरुओइबा मियोय कयाना सरुक याखी थौरम अदुगी सरुक अमा ओइना स्कूल असिगी फाउंडर मेंबर सिंह ओजा सिंह थोइदोक हेंदोकलबा महिरोय सिंह नन टीचिंग स्टाफ सिंह अमदी वैन ओनर्स अमदी ड्राइवर सिंह दा अचंब खुदोल पीदुना इकाई खुमनबा उठकी मणिपुर मपुंग फाबा स्टेट अमा ओइखिबगी नुमितना लाकपदा एजुकेशन मिनिस्टर थौनाउजम बसंतना मणिपुर की मियामदा याइफा पाउजेल पिरकली यांखै मंगा सुबा स्टेट हुड देना लाकपा असिदा लमदम असिगी नहासिंगना चौखत थौरांगी थबकता खोंजेल यांगसिल हन्नबा पाउजेलकली स्टेट असिबु चौखत हनबदा नतना स्टेट असिगिदमक थवाई थाखिबसिंगबसु इकाई खुमनबा उतलदुना नुमित असिना लाकपदा मणिपुर मियामगी पुनसिदा नुंगाई याइफबा पुरकपा ओइरसनु हाइना मिनिस्टरना थादोरकपा चेरोल अमना पाउजेलकली नाकल अमरोमदा वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर अवांगबोक न्यूमाइनसु स्टेट हुड डे 2023 ना लाकपदा लमदम असिगी मियामदा याइफा पाउजेल पिरकली मिनिस्टर ने खुदेक पीदुना थादोरकपा चेरोल असिना मखा तारिबदी कुमजा लिसिंग अमगा चमापन हुबुद्रा निथोइगी जनवरी कुनमाथोइदा इंडियन यूनियन ना मणिपुर बु मपुंग फाबा स्टेट अमा ओहनखिबनी नुमित असिबु लमदम असिगी मियामना हराउना निंगसिंग थमथोइ हाइरदुना नुमित असिना लाकपदा लमदम असिदा खुंदा मिनरिबा फुरुप खुदिंगमकना अमत्ता ओइना पुनसिनदुना नुंगाई याइफबा मणिपुर अमा ओहलसी पाउजेलकली इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर ngangoom bala devi ngasi स्टेट गवर्नमेंट ओकपगा लोइनना महकु मणिपुर पुलिस की इंस्पेक्टर की पोस्ट चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेना अपॉइंट तौखरे सीएम सेक्रेटरी पांगथोखिबा थौरम अदुदा बला देवी बु इकाई कुमनदुना चीफ मिनिस्टर ना इंस्पेक्टर की स्टार थेट की लोइनना इंडियन फुटबॉल टीम की गोलकीपर एलांगबम पांथोई चनुसु तरामन ओखी थौरम अदुदा मणिपुर पुलिस की मकोक थोंगबसिंग एडीजीपी सी दोंगेल आईजीपी के जयंता इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसपी के एस एस शिवकांतना चिंबा मरुओइबा मियोय कयासु सरुक याखी मणिपुर पुलिस क्लब ताई इसामौजी जिप सानजरी अदुगा यूरोप का अहान बोइना नुपीदगी नुपादगी सानबसी आइना अहान बनी अदुगा नसी आई कोई चीफ मिनिस्टर कोई श्री एन बीरेन सिंह अमदी ऑफिसर सिंह अगी वाम वेलकम तौबीबा बेस्ट थबीदगी नुमिसदा यामना नुंगाइबा हराउ त्याम पोक्सै मरमदी अखोइगी फुटबॉल हाइबसी यामना इंडिविजुअल नतबा अखोइ ग्रुपिंग ओइबा टीम ओइबनिना अखोइगी स्टेट गवर्नमेंट ना ओइरे अदगी एनी थबा म चंगबदा खतंग वाबगी अवाबसी मायोने तौबतबो अखोइगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना अखोइगी ग्रुपिंग इंडिविजुअल अमता थायोतना सानरसिंग मागी चानबा थाकता मतुंगिना स्टेट गवर्नमेंट ना थबक पीबीसे हाइनिंगाय लेतना थागचरी अदुगा स्पोर्ट्स ता अदुकी मतिक अखोइगी थवाई अक्सांग यावना मोटिवेशन पीबीदुना प्लेयर सिंगु कदाई फावबा योबे यादगे हाइदना थबक खोइरे अदगी प्लेयर सिंगु एनकरेज तोबिबसी हाइनिंगा लेतना थागचरी मियाम की चीफ मिनिस्टर ने हाइना बिरबा पावुंग बिरेनबो हाइनिंगा लेतना थागचरी अदुगा मतुंग तारकपदसु मियाम की सेवा तोबिदुना मणिपुर असिबु चंगबा मिचंग थौना लेबा मणिपुर अमा ओहनबियो हाइदना आइनसु आइबी साइडगी हाइजे
नुमित तरानीगी मनुंगदा पोपी थारिबसिंगना नसा नसाना लोइना हाइदतुना मांगहनगदबनी हाइना कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन KNO गी प्रेसिडेंट पू सायंग हाउकिप PS हाउकिपना ऑर्डर थोखरे हाइना KNO गी जॉइंट सेक्रेटरी होम KJ हाउकिपना खुदेक पिदुना थादोरकपा चेरोलमन हाइरी करिगुंबा हाइरिबा मतम असि फाउबदा पोपी सिंग हाइदतबा तारगदी अफफत दायित्व नसा नसाना पुजगदबनी फार्म मपू अमदी निंगथौना दायित्व लौजगदबनी हाइरदुना था असिगी कुंतरेतगी मणिपुर लेंगाक अमदी KNO ना ड्रोन सिजिनदुना चेक तौबदा थेंगनरबदी फार्म मपू अमदी निंगथौ एक्शन लौगनी हाइना चेरोल असिना मखा तारकली था असिगी मापलदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट के खांगबोक मखा लेकाई संगलेन मनाक्तगी साइखोम ओंबी शांति कौबी नुपी अमा मसागी फमुंगदा चिंगननिंगाई ओइबा मओंगदा सीदुना लेरंबा थौदोक अदुगा मरी लेनना थौबाल विमेन पुलिसना फादुना लेरिबा लेखिद्रबी नुपी अदुगी साइखोम कुमार अमसुंग कुमार गी मनाउ नुपा साइखोम बिनोय ngasi थौबाल गी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेटना जुडिशियल रिमांडा जेल दा थाजिनख्रे था असिगी मापनदगी पुलिसना फादुना पुलिस कस्टडीदा लेरखिबा मियोय अनि कुमार अमसुंग बिनोय ngasi थौबालगी कोर्टा पुथोरकपदा लेखिद्रबी नुपी असिगी मापांगी मियोय सिंगना कोर्टा थोमजिलक्तुना शांतिगी मिहात्ता चेनबा सिंग बेलदा थादोकपा यारोय मखोयगी मथक्ता चार्ज शीट अथुबदा थागतलु मखोयबु मतिक चाबा चेराक पियु हाइबा खोलाउ सिंग लाउखी शांति मिसी सिदा चेनबा मियोय सिंग असि मम पुंजी चुपा जेल दा थंबीबा आइन की थोंग बेल दा तोकथोपसु यारोय आइन की थोंग दा हाइजरी इबा शांति हापदा चेनबा मियोय सिंग आइबति बॉय अमदि एलाइस डेविड अमदि बेबी मखोय अनि साथुबदा फागा पिरगा मपुंजी चुपा कासिम संग थंबियो अदुगा हाइबा मियोय सिंग जे बेल दा लखथोपसु यारोय अदुगा कैगुमा लखथोपा तासि गय अमु हानाय गय खोंजन चंगसलागा काइगी थादोपिरिबना बिसे अखोय अमु हानाय खोंजन चंगसिंगने वांगजिंग तेंथा AC की मनुंग चन्ना नेशनल हाईवे 102 दगी किलोमीटर अनि मखाइरोम चंगसिलगा लेबा फुंड्रई खुन ताबा लंबी की नागयता लेरिबा इंडस्ट्री सिंग असिना मरम ओइरगा खुन असिगी अमता ngairaba लंबी असिगी फिबम अदुकी मतिक सोकले इंडस्ट्री सिंग असिदगी थादोरकपा माइकु अमदी उफुल सिंग असिना खुल असिगी मियोय सिंग हकचांग सोकनिंगाई ओइरे इंडस्ट्री सिंग असी अतोपा मफम अमदा होंगदोकपिखिनबा लैंगाकना थौरांग लौखटपियु हाइना खुंजा सिंगना फोंदोरकले ngasi Fundrei Madrasa Complex da miyamgi oiba mifamama pangthokladuna Young Generation Philanthropy Club Fundrei gi advisor Sher Khan na phongdorakpada minority community mioi lising mari hena lairiba khun asigi amata ngairaba lambi asigi nakyata ply amadi brickfield chalaiba industry mari lei hairiba industry sing asigi achouba gari singna toina chathok chasin tawbana lambi asigi fibam ka hena sokle loinana industry sing asidagi tholakpa phatraba maiku asinasu lamdam asigi praja singi hakchangsu ana aye kaya yaurakadra haibagi mi paibasu faunare maram asina mari leinaba authority na hairiba industry singi asi mafam chaba atopa mafam amada hongdokkinaba thorang lokhatpiu loinana industry chalairiba singi gari achoba sing asesu khudaktagi lambi asida chatpale piu maduda tholakpa afafata daita pumnamak gari mapu singna pujagadabani haina phongdoklakhi National Highway 102 ani makhan chimchalaga leiba indam amani minority miti pangal taba amani hariba namdam asigi kundai namdam asigi amattanga lambi hada National Highway customer masigi lambi sigi nakali oida industry to biriba ply factory amadi chikon sing akoigi overweight oiba heavy load amadi singchap ram oiga akoigi lambi se patri aduna masigi lambi se mang ki bataragadi tak ki bataragadi akoigi khundrai praja mioi lising mari hen leiba sigi praja sigi awaba yamama mai ubra ai ki se masigi koi ke hetare press country se akoi tawja adu masina lambi phattaba ama ani subada pollution sina ko helta ko mai ka awa pirka da ai sina su lejaba masina maram oiraga mari leinaba authority na hairiba chepon tawriba amadi pai tari tawriba district tawriba se khamja phumba ando kogi aya ibiraga mafum asidagi hundo handiyo haibo phum asiso akoida masi thanan leinaba da ko pass tawjaba hajata factory mari asigi satba bari ashok basing hajata masina masi akoi di product gi lepiu hajabani akoi phum sigi praja sin hajari base masi da lepta bataragadi praja sina akan ko phungin jilakada isa isa gi lu haibo
Imphal East District ki Porampat Police Station ki manung chanba Khurai Puthiba Leirakta leiba Yumkhaibam Rajendra Kauba amagi yum mayada ngarang nungthil pung 12 minute 10 rom tabada ariba hand grenade ama leiramle hairi Porampat Police Station na case ama lokhatpaga loinana hand grenade adu Manipur Police ki bomb disposal squad team na lokthok laba matung Nongmai Jingjingda pokhai hankhre hairi